Oswafo sha kwane kwantimpon so onunyamfo akosia mwako ata amane ba beto ya pron so ekyerese wakwa pro e wasante mantam e kowiase akwan ahodoɔ no wodi nani akohwe na no ene wodi atodwase Sofoline Interchange adwuma ndi sabandada no etu na jejem bese emfiensia no wose eye na nadeda kwakufu ado esinbuse kwan bia so obeye sa Interchange no no atenisa efri so ama adesho mu asante mantam omobo etumi atawon. Evangelisi ni na channel GC esha aseso mu eyi Sofoline kwantimpona na se Interchange no na aban abama aban ko obi abapeno de ne sabeka kakra no mu agyae omo eye ya de koduru tanos na baabi aduru ne de enko ne no so ema entenam so ama traffic abakwan papa apan kankan eni won no mu efri kwada so de omani ache enkawie eni sunyan potemo no eno enti ena kwan ya kwantimpo so afọ kwa Asante mantam aprobo no okohwe Sofoline kwantimpona no kire sen NPP abakwa bobosia ababa ye kwan no atinize efiri ho wasi NDC abane ba mato akwan na jeje mu ne so mo de omunya ne sada ye jaho for almost 4 years contractor onga ye di adwuma no ma won China Geo for almost 4 years ye ntua wonka. That is why onga ja adwuma no ato ho no and major project hwe enipa ekọ sunyani person ya won ebre traffic congestion because to me a year this interchange any all the passes near there near joining to me a working year a longer a bit open up to Confornochi a Bekwa Akosi Tech Sunyani Road but because I stand still at the or how I bread Kumasi for pa a project yani ewo home papa the new home papa into the present government betumaye and government yemfa omaimu bebia eni agro yemma enipa ho entity won wo Asante memu say that no kwen bia be fa so e be solve this problem no ye be solve. Orapo esien eyo soafo abedi eche ohwe ehensem ene amamre ho nsem eso opanyi edi atodwa se Ghana ye ni brabre na ye pesi yetu esa ewo galamse ena afi nipa bonefo bia wo mhye esumase ebubu kwa emu nua nyina eso no se sa esa ne betumi tu ase dia nananom hemfo ewo asade ewo so mutumi eye ewo mu Nevami enzapro aba wazwafo yi ko wobruni avumantem yi okoni omafo akokasa chechwe musunzo boni wa galamse ya na samre dwuma boni ne so onmonyafo po esiendu do mayinkru no adonte hina wono mo berema okoji etu ageman ene ne pamfo ne behia ne kwane ne kasaye na no oswafo ne ditu omani mu kire sen eba galamse usunzo boni pa yenkwa ye yensuo ene ye niema bebre no ese no etise nananom ani amre ene omafo no ankasa ama amre madwuma boni ye galamse no manya yo that's when Ghana be amani. One of our anthems na ye can say yenara ya assassini e ya bonde de maye moja nananom ede wo moja no won kwato wo na ekoji maye no edru menno ye soso se ye beye bi atoya so na ne ye no ye ne se ye bon ban ana ye makwan se ense eno na omampanyin na adodan kwakufu ado ene na ban se won tra ho ema Ghana japade ense wo womre so kasa matinyi na no ayemede na me konso me de krabema omampanyin se nana ene ne mpanyinfo abomoden ayenhyiemu atu anamo se wo ma galamse ense asasiya nana ne mpanyinfo teswa eya na montupa na nea ekanwa me pese ekan na ne se momma ye momoden se obibi o se bibia o ya de enye no ibekese tia berema okoji etu ageman na donte hina wodoma yinkro kasa ye nie
Nana ya bo akrobia wotoso mienu doma adua na hene enso ekire ne nsemu. Bambo enyumeko ahudra wonu ye adwuma ewo memu nanso omo enhye abayase meche private security organizations no amanebo abeto ya pronso ekrese eye omei prosisahene inspector general of police awoni Owura David Asante apietu eyade a yama omo uniform eye entade ewo so mo hye makomakomiensa wakoya mamre ede apahontoma. Sadia ankro bambo adwuman ko no ebehye no mopapa ahonti manam so ema Owura David Asante apietu post sahene ekasa ede tu dwa kire mu se Ghana ye mra na da na dipefe so obi eye ankrankre adwumaku a oboban egiban etoban a Senata di obehye no de eba IGP ahyeye na waji tumuma ne krata ansa na watumi aye nanzo so ankrankre bambo enyumaku dodo no monye no sa sese di etwa no pa no no se mache no omaje atuma pa bi wontima enti adwumaku bi a woni ma wonhye bi bebu mra so no ene e wa jejereje. Some private security organizations clothe their guards in uniforms that are just like police or army. As a result of these violations, there is a likelihood for criminals to take advantage of the situation to engage in various criminal activities such as robbery, stealing, and virtually terrorize law-abiding citizens using unapproved weapons, uniforms, and other articles. To address this issue, the police service, working in close collaboration with the Association of Private Security Organizations, Ghana, APSO, after several deliberations, approved 3 sets of uniforms to be used as official uniforms for all private security organizations in the country. After this launch, these 3 sets of uniforms shall be the approved uniforms for all private security organizations in Ghana. Every new private security organization shall be required to submit these sets of uniforms to the police headquarters for vetting and approval. Ankwankra bambo eko no titinani eye captain akwa ebere wakasa no chire mu so mo hyase aboban se ankwankra de ne na fom kra na den nanso mpenifo taw machin kankan ne post adwumako no enti wabo mo abaso. On behalf of the Executive Council and members of APSO, we wish to thank the Ghana Police Service and especially the Inspector General of Police, Mr. David Asante Apietu, for the cordial relationship we have enjoyed over the years and for the establishment of the Private Security Directorate at the police headquarters. This indeed is a remarkable feat. It is an answer to the long-awaited supervisory body which the Association of the Private Security Organizations Ghana has been advocating for over the years. Ghana HIV and AIDS Network, a Trinity friend Garnet, Womo any empenyfo mu boderu, Efa HIV AIDS, who Womo de Afi 2017, CSO Forum National Policy Jumedie, Ashishesom, na enumuno and watching a dreaming esisu se enkebeya, HIV AIDS, and in sama wanyareno, Yemoderu pani and cheche bebre and fanfahon, Emma or manfon here in here say Eko Bampo se obi wobia, ye be kanabata ye want to say order 4, na yin nisa for nina to training, was it and also can be Emma Bibi Nadia Rehokra, if you at as fast as you ewa bekwa, enka eni kwanse ebanisa. Vianya HIV babasu wenfoni bi anasa obosa mawati bi no sani ebebu na nichie atete no ne mane krakra free ne ho nipa ne toba hantem eno ne nam so amembenifo ayenzenjofo nhyiamu acheche ko ebefa so ene sa nipa no atena nkofa wo hawo ni sunsanso be no biara emre wo mo wono mokasa adima wono monya HIV AIDS no ene wono mbosa mawani bi akire mu se obi enya sa yade ni bia na no nkyese nipa kro no wawu ano no ye ne ntina yie enzo so ne so ngwa wa no sani ebebo ma ne kra aba ne ho. Ending the AIDS epidemic is part of the Sustainable Development Goals. And Ghana is saying we want to achieve the 90-90-90 targets by 2020. How long can we continue to shut people out because of our negative attitude? How long can we continue to discriminate against people living with HIV?
HIV becomes a monster. The disguised outfit and the loneliness in the school compound where the children pass the ball to rejection. Let 90% of us here present raise awareness about the need for HIV funding. Let's fight the negatives with the positives. They should no longer be a dream. We have to believe that we can end AIDS. Amanoni ina kase 2030 say 2 HIV/AIDS ase. Na ye kase 2 HIV/AIDS ase. Na kire say ye kase obi a ye hu say owo yare bi no say e ma na duro. Na say duro na ye de be ma no so e sikasem. Enti se ntimi anya sika no dia e ne na ne ye ka no entimi emba so. Stigma no e ade e ha adwen papa. Na ya hwe so anka e be ha obiara biara because HIV yare no ye kase ofie bia mu wa Ghana ha. HIV yare no ewo ehun susuaso se enya wo na wo yare a onu abi yare enti ama se ye nyina obia eka ne bi enti se ye di amanfo animtia na ade a eha adwen Enano ebranda no ene de amane bobi etu dwase keteche bi enya kwanhia ewo achimota enam so amama ne boabeto ya proso chese wate hu committee asa committee no keteche asoye no emusuafo abede kire a woni wonunyafo kwaku agene mboaten ena eda wonom ano na sa committee eyade a wonom akọ bebi a akwanhia no esie ne mekowiase adansefo anampo eyewitnessfo a sa akwanhia esi wo mu animu no omuni ebinom abonkomo Osofa bede chira ohwe keteke so nmunyafo kwekwe je mu boati ne di abedweko ye ni mo mukọ oktesa no bebia keteke ni nyakwanhia adanse fo wono muti keteke ni musabre no wono mtete ben keteke eni omafo bebre no echiro mo adwene ade o muhunu ye nam so e ma keteke no nyakwanhia eno echiro mo de adwene susu ye ba komienu bi ba ye di mpenifo be ya ebebo esi keteke akwanhia ano UTV eni osofa bede chire edi nkomo ma no chire ye se enche mpenifo be hwehwemu ewo ensem no mahundie nam so e ma akwanhia no na muntubire se fata no ombehwe etu ewo ho the mechanic say is kasem a investment sika ye de hwe yakwan so ye de hwe we port expansion aviation airport railway expansion unti da enti se ye kasai aban asede twesika opese o ma railway adwan ekoso enti no bo se railways akwan ni bebre nya hape bebre nya ena ultra kumase no ba bia kanena kagitia infa kase no na train gwen ko hobium ni nyebe hwa mana koso nti na meka se uyi suahudo ni free ho wo hwe suban ye wo mu na de betimi aboa amana koso pa ni sika aban adi hyem aban so ay krado anani abre pa so bema sika kom ama rewe adwa na pagya no ho we fa ntima pa afra openyipa be de akira wono ene wo keteke adwumako no emu wono so akire na adwune sei o se honorable o shase no o ka se minister show here report no in 9 days untimi entna office entika utimbo mancho bibi na mo wono ma foot train ono ma witness accident no ono ma ti train kwan no omo na wo say dey ye ba na be bisa wono mo so ho na omo so omo ma views na yes ye further investigations wono ma na technical men na omo ye in charge of the wagons and I DMUs no and a track no omo nyina ye be dey ye be from. We started sitting yesterday, and they're just one of them. So we will continue. It's a fact-finding committee, and we intend to carry it through. Yetwa yenkase bono eso West African Regional Workshop Forum bi akoso enhyemudie ne fa etoso emienu ni nyina ene se empanyufo esesa adwen ade afa akode atuo ne atutie a ekodi omanfo bi nsem ewosumase na wo mudidi bone ewa abrekwa nka uhwema eni kwanse eba ne sa no eno nkomobo na mpanyufo efa eho adwen a wo hiehyem na ototo adwen ehwe se ekwan ben eno mbefa so asa niema no ombetimi aso ano